Poštovani prijatelji, drage kolege, domaćini iz organizacije Naša Drina, želeo bih da se zahvalim na mogućnosti da se okupimo i da smo okupljeni zarad još jednog predavanja u nizu u ciklusu koji smo nazvali Zatamnjena srpska istorija 20. veka. Dakle, potrudit ćemo se da i ovom prilikom otvorimo još jedno od zatamnjenih polja koje se tiče Drugog svetskog rata. Dakle, prethodno smo razgovarali o 44. i 5. ali istoriji srpskog političkog nasilja. Sada upravo govorimo o ovoj 45. odnosno o još jednom njenom segmentu, odnosno uže o još jednom segmentu represije, možemo da kažemo i komunističkih zločina. Radi se naime o današnjoj temi čiji je radni naslov Bitka na Zelengori 1945. ali i zločin u Miljevini. Ona je zapravo epizoda jedne priče koja se najčešće u literaturi naziva Bosanska Golgota. Bosanska Golgota je zapravo, to bi trebalo prvo da pojasnimo, jedan termin nastao po ugledu na albansku Golgotu iz 915. 16. i odnosi se na tragične događaje takođe iz zime 44. na 45. i proleća 1945. godine. I kao što je u Prvom svetskom ratu pogodila srpsku vojsku, tako i u Drugom svetskom ratu pogodila ovaj poslednji odbljesak tradicija srpske vojske, odnosno delove jugoslovenske vojske u otadžbini. Naime, u jesen 1944. godine videlo se da je rasplet građanskog rata u Jugoslaviji, u ovom slučaju srpskog rata, vrlo blizu i da je Crvena armija faktički na vratima Jugoslavije. Duga logistička, politička i vojna pomoć koju su partizanske jedinice primale od zapadnih saveznika, a zatim i direktan vojni angažman Crvene armije, odnosno saveznika sa istoka, doprineo je tome da partizanske jedinice već u to vreme, dakle, avgust-septembar 1944. godine, počinju po prvi put da ređaju veće pobede u građanskom ratu u Srbiji i da se polako prikazuju kao pobedničke snage. Naravno, to je značilo postepeno uzmicanje, defanzivu i na kraju politički poraz Ravnogorskog pokreta, do tada dominantnog u Srbiji, a kako je do te defanzive dolazilo i kako je Crvena armija napredovala, a snage pod komandom generala Mihajlovića odbijale su da se vojnički konfrontiraju sa njom, čak su nekoliko epizoda u istočnoj Srbiji, oko Kruševca, pa čak i u zapadnoj, pokušali da uspostave saradnju sa Sovjetima. Dakle, pošto to nije urodilo plodom, one se polako povlače. Vrhovna komanda na čelu sa generalom Mihajlovićem već u septembru 1944. napustila je Srbiju, prebacila se u severoistočnu Bosnu, na teritoriju Semberije, kasnije Trebave u današnjoj Republici Srpskoj, a jedinice iz Srbije ostale su privremeno na toj teritoriji i njihova glavnina se, međutim, takođe povlačila, izbegavajući komunikacije, izbegavajući direktan kontakt sa Sovjetima, u brdsko-planinske krajeve, ne bili sačekali nekakav drugačiji rasplet, pogotovo što je kod njih još uvek bila američka vojna misija kao prisutna, koja je tu negde i savjetovala generala Mihajlovića kako dalje postupa, verovatno pod tim uticajem čekalo se da Crvena armija protutnji, prođe kroz Jugoslaviju, a da se zatim nastavi politička i vojna borba koja bi eventualno dovela do preokreta, kakvih je već i bilo tokom rata, samo su bili povoljni po partizansku stranu. Sada, u oktobru 1944. te jedinice jugoslovenske vojske u otadžbini, odnosno njihovi ostaci iz Srbije, povlače se prema jugozapadu zemlje, grupišu se na teritoriji Ivanjice i tu 21. oktobra 1944. većaju komandanti kuda dalje. Pala je odluka da se ide u Bosnu, u susret generalu Mihajloviću, da se tamo prikupe snage i nastave gerilski otpor, odnosno vojni otpor, oružani otpor protiv uspostavljenih komunističkih vlasti, koji u to vreme kada su komandanti većali u Ivanjici, upravo su bili uspostavili vlast u Beogradu.
Tako i bilo, tako da tokom oktobra, novembra 1944. snage preko Starog Rasa, istočne Bosne, kreću jedan veliki marš neizvesnosti i time se otvara ta priča Bosanske Golgote. Bosanska Golgota je, kažem, termin koji je prvo nastao u srpskoj političkoj emigraciji, zatim je prešao i odomaćio se nekako i u našoj srpskoj historiografiji i on, dakle, označava taj kružni put i Golgotu i poraz, konačno, ravnogorskog pokreta, dakle, put i dugi marš Mihajlovićevih snaga iz Crne Gore i Hercegovine s jedne strane i Srbije s druge strane, ta dva kraka koji se jednog trenutka spojila u Bosni i konačno u maju 1945. doživjeli svoju pogibelj. Naravno, teško je i opisati, to bi trebalo možda i posebno predavanje opredeliti za tu temu, kako izgledao taj marš kroz istočnu Bosnu, gde su vojnici bili iznureni, gladni, ophrvani bolestima, pre svega epidemijom pegavog tifusa, bez municije, u jako teškoj političkoj situaciji, većina njih prvi put odvojeni od svojih matičnih teritorija, gde su se pre toga borili, u vreme kad su najveće slave i pravoslavni praznici, dakle, Mitrovdan, Đurđic, Aranđelovdan, Sveti Nikola, Božić, sve vreme su oni, dakle, sve dalje od kuće, u maršu koji je u najmanju ruku bio neizvestan i gde su se tukli gotovo protiv svih neprijatelja koje su imali tokom rata. I sa komunistima, i sa ustašama, i sa muslimanskim milicijama, uglavnom izbegavajući veće sudare sa Nemcima, istine radi, ali dakle, front je bio i pored toga vrlo širok. Tako iscrpljujući marš, takvi uslovi borbe, podsjetimo da je to i vreme konačne preorijentacije poslednjih zapadnih saveznika, napuštanje poslednje savezničke misije, dogovora kraljevske vlade sa komunističkim vlastima, odricanja kralja Petra, dakle sve to je doprinelo uz to i stalna borba, tifus, da jedinice do dolaska na Trebavu u martu 1945. gde su prvi put predahnule nekih mesečak dana, da do tada budu potpuno desetkovani. I pošto su bili desetkovani i još dodatno moralno oslabljeni, na Trebavi, Vučijaku se poradilo najpre na njihovom oporavku, ali zatim i na podizanju vojnog morala, borbenih sposobnosti pred polazak u jedan odsudni marš u Srbiju. Taj marš je krenuo jednom taktičkom varkom da polaze prema Banja Luci, zatim su naglo skrenuli i gotovo isključivo se krećući planinskim krajevima u osvit proleća 1945. koje je u tim bosanskim vrletima zapravo izgledalo kao neka blaža zima, odvijao se poslednji marš ravnogoraca i u susret onome što će se zvati, eto, kako smo i rekli, bitka na Zelengori. Ono što je važno da kažemo je da, kako sam rekao, postojala su dva kraka vojske, jedan iz Srbije koji je brojao negde oko 20, nešto više od 20.000 boraca sa vrhovnom komandom, koji je bio prepolovljen do aprila 1945. delom zbog pogibije, delom zbog bolesti, delom zbog velikih dezerterstava mobilisanog sastava, i crnogorsko-hercegovački krak koji je se u jednom sukobu Pavla Đuričića i generala Mihajlovića oko toga kuda dalje i šta činiti, koji se razdvojio. I taj crnogorsko-hercegovački krak je pošao drugim pravcem. On svoju pogibelj nije doživeo na Zelengori, već upavši u jedan svojevrstan obruč između komunista i ustaša, postradao je na Lijevče polju u aprilu 1945. Zatim po zarobljavanju od ustaša kada je crnogorsko-hercegovačko i drugo nacionalno rukovodstvo bilo likvidirano u kompleksu Jasenovačkog logora i konačno nedaleko od Zidanog mosta i Blajburga, gde su streljane od komunista crnogorske nacionalne snage, manji deo je uspeo da se izvuče u emigraciju. Ove snage iz Srbije, kolokvijalno rečeno srbijanske, išle su dakle drugim pravcem i one su do maja 1945. iako, kažem, prepolovljene, ali sa nekih 10-12 hiljada, ojačane jednim manjim delom bosanskih snaga iz Samajevice i Posavine, one su uspele da se približe planini Leliji. Dakle, oni 7. maja prelaze komunikaciju kod Bradine uz borbu sa komunističkim snagama i polako počinju
da se približavaju svom cilju. Cilj naravno nije bio Zelengora, cilj je bio prelazak Zelengore i dolazak do Broda na Drini, gde se očekivao prelazak, ulazak u Srbiju, za koju je general Mihajlović vezivao sudbinu i sebe i svog pokreta, i tu nastavak borbe tokom 1945. godine. Sada, te snage pak, kako nam pišu savremenici, već su pre prelaska komunikacije i pre ulaska u reon Leli i kasnije Zelengore bile pomirene sa svojom sudbinom. 6. maja 1941. Đurđevdan se bio poklopio sa Vaskrsom. Odslužena je jedna veličanstvena služba u crkvi, gde je čitava vojska pevala i gde može se reći, iako se to nije baš eksplicitno na taj način odigralo, ali se može reći da je to bio i poslednji parastos živima i da je to zapravo bio uvod u stradanje na Zelengori, do kog je došlo tačno nedelju dana kasnije. Posle prelaska, dakle, u takvim okolnostima komunikacije kod Bradine, vojska je došla, kako je brzo napredovala, komunistički izvori pišu da je prodirala uprkos tako teškim uslovima gotovo nezaustavljivo, da se je pružala veliki otpor napadajućim svežim snagama pod komandom komunista. Međutim, uprkos tom napredovanju, ona je trebalo da savlada i različite prirodne prepreke. Volja da se dođe u Srbiju kod svih komandanata i vojnika bila je visoka, jer je to značilo i ponovno povezivanje sa porodicama, povratak na svoje reone, tamo gde oni imaju svoje ljude, znaju kako deluju, konačno gde su i geografske okolnosti povoljnije za razvoj borbe. Međutim, jednog trenutka dok je vojska napredovala, naišli su gotovo na zid. Tačnije, naišli su na provaliju, u kojoj je bila provalija koja nije bila samo, kako bih rekao, geografsko obeležje terena, već i u simboličkom smislu nešto što je trebalo savladati. Ta provalija bila je zapravo kanjon Jezernice, odnosno Jezerice, kako se pojavljuje u nekim memoarskim zapisima, pritoke reke Neretve, koja u tom reonu od Konjica i sela Luke prema Oblju i narednim selima, prema Zelengori, je prilično oštra, strma, sa teško savladivim obalama, a njenu jednu stranu, čini mi se desnu, zaposlele su komunističke snage čak sa artiljerijom. I sad je trebalo preći tako strm i težak kanjon sa konjima, komorom, vojnom opremom, izboriti se sa komunističkim snagama koje napadaju sa druge strane, odnosno koje brane tu stranu, i pored toga izaći na kraj sa komunističkom avijacijom, za koju sam zaboravio da kažem da je upravo od 7. maja počela da dejstvuje i izmeštena sa aerodroma u Rajlovcu, koja je posebno izazivala teške efekte i težak utisak kod ravnogorskih snaga, jer je počela da mitraljira i gotovo svakodnevno, pa i po više puta, da bombarduje i mitraljira njihove kolone koje su bile u nastupanju. Međutim, Jezernica je bila savladana i možda treba pročitati jedan odlomak iz memoara majora Aleksandra Miloševića o tome kako je taj prelazak izgledao, budući da se tu, što je ključno, dakle, u tom momentu Ravnogorci više nemaju vezu sa saveznicima, radiostanica je ugašena, tu se oslobađaju i komore i dela vojne opreme i to ih faktički u nekom daljem napredovanju čini lakšim metama komunistima. No, ova epizoda bila je zaista epska i o njoj je major Aleksandar Milošević, svedok, zapisao sledeće. Ali Jezerica ostaje grobnica mnogih i mnogo čega. Samo jedan neodmeren korak, skliznuće, odvaljen kamičak ili iščupana kržljava biljka značili su pad u provaliju i groznu smrt. Sve teške bacačije i automate, radiostanice i svu drugu spremu progutala je bujica zanavek. A jadni konji, suviše već naviknuti da svuda naiđu, ostali su svi do jednoga tu. Tupi udarci njihovih tela strovaljenih niz strminu, pljusak udara u brzu bujicu ili teško samrtničko stajanje zakačenih ostenja na sunovratnoj padini, nikada preživelima neće izbledeti u sećanju. Dok smo se mi spustili i pregazili Jezericu, beše i Račić stigao sa svojom kolonom.
pobočnica koju je i dalje Keserovićeva kolona držala, popuštala je i prostor uz Jezericu, koji sada i Račić sa svojima stiže, beše se suviše smanjio, a 1000 ljudi na njemu. Bio sam se već ispeo sa one strane i za trenutak mi pade Račić u oči. Žurno je prilazio provalije. Pope se na jednu uzvišenu stenu, među ljudstvom kojega je pratilo nasta tajac. On sa pištoljem u ruci uzviknu koliko ga je glas nosio, da bi nadjačao i šum vode i jeku pucnjave. Braćo, tamo je sigurna smrt, pokazujući na Jezericu, a ovamo možda i život, pokazujući ka našoj pobočnici i komunistima. Napred skoči sa stene i krete tamo. Još jednom, na ovom putu svršetka Bosanske Golgote zahori se ono stihisko. Živeo kralj, iz grla 1000 ljudi koji više nisu mislili na život. I kretoše. Tada je zauzet komunistički položaj u Oblju i to je jedna zaista epska epizoda koja možda upravo pokazuje zašto se ovaj period njene istorije zove Bosanskom Golgotom, jer zaista kad čitate ovakve opise, to podsjeća na albansku Golgotu iz 1915-16. godine i ono povlačenje kroz albanske vrleti. Eto sada, po ovoj epizodi, ravnogorske snage, dolaze u Obalj i otud napreduju u svakodnevnu borbu i velike gubitke kroz padine planine Lelije. Na Leliji su 11. maja 1945. To je dan kada su 4 godine ranije započeli ravnogorski otpor upravo na Ravnoj gori, nacionalni otpor srpskog naroda u Drugom svetskom ratu, ali je bilo malo vremena za predah i prisjećanje na slavne momente. Nastavilo se dalje i 12. maja oni ulaze u Zelengor. Ali 12. maja se i snage jugoslovenske vojske u otadžbini ponovo dele na 2 dela. Jedan deo pod komandom potpukovnika Dragoslava Račića, njegova cersko-majevička grupa korpusa sa drugim manjim delovima snaga, ide nešto severnije, oko Dobrog polja prema Trnovu i tom jednom delu, da kažemo gravitirajući prema Jahorini, a glavni deo na čelu sa generalom Mihajlovićevim i njegovim komandantima pukovnikom Simićem, Keserovićem, potpukovnikom Kalabićem i drugim jedinicama oko vrhovne komande iz Srbije, taj deo ide preko Zelengore od 12. maja. I sada kad pričamo o Zelengori, da prvo objasnimo šta je to, pošto se bitka na Zelengori najčešće posmatra kao bitka na jednom planinskom vrhu. Zelengora je planinski kompleks od nekih 160 kvadratnih kilometara koji se prostire na teritoriji današnje 3 opštine u Republici Srpskoj. Foče, Kalinovika i manjim delom Gacka. I radi se o jednom kompleksu čiji vrhovi prelaze 2000 metara nadmorske visine i koji je jako teško prohodan, gde su planinska sela, što je interesantno, gde je 1943. godine na čitavom tom prostoru Vrbnice, Tjentišta, Vučeva postradala i partizanska vojska. Dakle, to je takozvana bitka na Sutjesci, odnosno prva bitka na Zelengori, u maju 1943. U maju 1945. čudnim promislom istorije ili njenom ironijom, na istom tom prostoru strade i ravnogorska vojska, u gotovo istim mestima. Da bih objasnio koliko se radi o teško prohodnim krajevima i obraslim gustom šumom, slabo naseljenim, samo bih iskoristio ilustraciju da kažem da je u selu Vrbnici 1943. godine nastradao Ivan Goran Kovačić, čuveni partizanski pesnik, autor poeme Jama, koji je bio jedan od simbola komunističke revolucije, ali i bratstva i jedinstva, u posleratnoj konstrukciji. Nikada nije nađen njegov grob u selu Vrbnici. I čitavog niza istaknutih partizanskih boraca. To govori o tome da je prosto bilo jako teško u tom kraju i probiti se i kasnije ekshumirati posmrtne ostatke, identifikovati ih i tako dalje. Upravo tim krajem prolazi ravnogorska vojska od 12. maja 1945. odnosno njena glavnina. Već u ulasku na Zelengoru došlo je do stravičnih sukoba
Selo Koze ili Koza, kako se pojavljuju u izborima, već je 12. maja i okolna mesta, gde je teško razlikovati da li se radi o nekom toponimu, visu ili selu, jer su nakon depopulacije neka od mesta i opustela. Dakle, to su poprišta krvavih borbi već od 12. maja i ključna, znači, borba u 12. maja 1945. dešava se na teritoriji sela Vrbnica, zatim Ljubina i na kraju 13. maja 1945. to je Zakmur i to je deo oko Tjentišta. I tu se različite jedinice u različito doba tuku žestoko sa partizanima. Tu, između ostalog, 12. maja 1945. godine gine general Miroslav Trifunović, komandant Srbije, iz prve faze rata jedini general uz tada pukovnika Mihajlovića, koji se sa porodicom povlačio kroz Bosnu i njegova deca su bili svedoci njegove pogibije kad jedno odeljenje partizana sa položaja bacilo bombe na njih i tu je, ne bi li zaštitio svoju porodicu od bombe, sam general Trifunović položio život. Danas je na mestu njegove pogibije postoji nekakvo skromno spomen obeležje, ali za hiljade drugih ljudi koji će postradati na tom prostoru bilo kakvog obeležja, kamoli grobnog mesta i 80 godina kasnije nema. Major Aleksandar Milošević, već pominjani svedok ovog dela Bosanske Golgote, opisuje kako je izgledao taj dan, 12. maj i 13. maj 1945. Dakle, kada se desio, da kažem, najintenzivniji deo sukoba tokom bitke na Zelengori. I on kaže sledeće: Čiča se zaustavi kod nas i lično, pokazujući na samom terenu, naređivaše ko šta da posedne radi obezbeđenja prikupljanja. Kapetan Mile Milutinović sa svojim ljudstvom uputi se na Kosu, na pravcu sa kog je naišao Čiča. Major Aca Milenović, komandant Timočke jurišne brigade, već izbijaše na vrh Čuke nešto dalje i u desno od kapetana Milutinovića. Kalabić se uputi na kamenitu Kosu koja se nadovezivaše na položaj majora Ace Milenovića i sada dalje opisuje, da ne bih trošio vreme na to koja se jedinica gde nalazila, ali on otprilike kaže ovako za samu borbu. Sunce već beše visoko odskočilo, sa pravca ušća Sutjeske u Drinu razleže se uraganska pucnjava. To behu napadnuti pukovnik Keserović i njegov komand Topličkog korpusa, potpukovnik Jovović, oni behu u toko noći sa svojim delovima prodali do Drine. To je Tjentište. Borba i kod nas poče da ojačava, ovo je sada Vrbnica, delovi upućeni za obezbeđenje dobiše vatru sa terenskih odseka koje su imali da posednu. Njihova upornost da izvrše dobijeno naređenje i komunistička da nam zadaju poslednji udarac, pretvori se u strahoviti sukob kome se nije znao front. Sukob koji se postepeno na jednom uzanom prostoru sli u borbu u mešavini. Svemir obuze zbrka pucnjeva svih mogućih automatskih oruđa, topova, bacača, avionskih mitraljeza i bombi bacanih iz aviona. Zbrka pucnjeva koji su dolazili sa svih strana. Ojačan eho kroz šumske predele i planinske provalije pretvarao bi se u nešto tako složeno, čemu se nije moglo dati obeležje. S časa na čas izgledalo je da se zemlja trese i pada u grčevitost pred titanskom snagom unutrašnjih sila, kao da pred vulkanskom erupcijom napreže svu svoju snagu, dok sve u njoj krči i puca, da ne dozvoli satanskoj lavi da proguta ono što na njenom šaru bitiše. A onda bi se to snažno, gubeći se negde u daljini, cepalo u urlike užasa, nalik na nešto što kida meso, lomi kosti i izaziva ljudsko jecanje u samrtničkom ropcu najtežih muka. A mešavina ljudice zbijala i širila u toj pucnjavi. Talasala tamo i amo, gušu za gušu, vodila borbu na život i smrt. To je jedna od najpotresnijih i najrečitijih slika bitke na Zelengori. Nažalost, major Milošević je jedan od retkih, ako ne i jedini svedok sa ravnogorske strane kako je to izgledalo. Tako da mi kada govorimo o bici na Zelengori i gubicima kod ravnogoraca i potom streljanju zarobljenika, imamo jako malo izvora. Komunistički izvori
su o ovim događajima dobro istrijerisani posle rata, tako da su nam ostali ostaci ostataka da na njima nazremo šta se tu zapravo dešavalo. Ravnogorski izvori bili su oskudni, onaj ko je preživeo bitku posle bitke je najčešće bio zarobljavan i streljan, retko ko je uspeo da od svedoka, pogotovo iz komandnog vrha, preživi, o tome ostavi svedočanstvo, a i ko je otišao u emigraciju, takvi ljudi su malobrojni. Radi se o pojedinačnim primerima, niko je nije zapisao osim Miloševića, tako da nam je on jedini i često najpouzdaniji svedok sa ravnogorske strane. Sa komunističke strane, vrlo je interesantno da kažemo da se dešava jedna stvar koju beleže i oni, a beleže ih i ravnogorski memoaristi, a to je da uoči bitke na Zelengori, negde od 11. 12. maja, jedinice bivaju zasute lecima iz aviona. Dakle, oni su ih prvo mitraljirali, bombardovali, a onda bacaju letke, gde im otprilike kažu sledeće: rat je završen, nemate više čemu da se nadate, vaši mili vas čekaju u Šumadiji, u Pomoravlju, u Kolubari, a na vama je da se predate, nad vama će biti izvršena amnestija. I taj čin je u stvari ovu vojsku, koja je bila ophrvana bolestima, vašima, izmorena od planinskog marša, gladna, o tome pišu komunistički izvori, oni 4-5 dana pre toga nisu jeli apsolutno ništa, pili su vodu gde su i kada našli, slabo naoružanu, ponekad sa metkom 2 na pušci i automatu, dakle, i koja je predstavljala podesnu metu protivniku, takva vojska u suštini bila je dodatno poljuljana nakon ovih velikih borbi bacanjem letaka. I jedan deo jedinica se već tu predavao komunističkim snagama. Tu deluju 38. divizija, 37. divizija i operativna grupa brigada iz različitih divizija i knoja koja je upotrebljena ovde, sve u okviru komande 3. korpusa, čija se komanda nalazila u Sarajevu, i kako pišu iz komande 3. korpusa, odnosno iz onoga što njima došlo iz generalštaba Jugoslovenske armije, prelaz ravnogorskih snaga u Srbiju nije se smeo dozvoliti, to piše u svakom naređenju doslovno, ni po koju cenu. Dakle, zauzeti obale, posesti visove i ne dozvoliti ravnogorcima da se ni po koju cenu ne probiju u Srbiju. Tako da su borbe zaista bile ogorčene. Mi ne znamo kako su tačno tokom 12. i 13. maja izgledale borbe, rekao sam to na kojim lokalitetima su se one vodile, dakle Vrbnica, Ljubina, Zakmur, to je glavno poprište sukoba, ali na čitavom tom prostoru postoje manje ili veće grobnice, grobišta ravnogoraca i ne možemo da znamo ni koji su tačno bili njihovi gubici. Procena je da je na Zelengoru došlo negde oko 8.500–9.000 njih. Najveći broj njih, gotovo u celosti, je na tom prostoru i poginuo. Ali mi ne znamo da li su u samim borbama u ovim selima nastradale stotine ili hiljade ljudi ili su oni ubijeni po zarobljavanju. Dakle, vrlo verovatno da je u borbi ginulo negde 1.500–2.000 ljudi, a da je ostatak u manjim ili većim grupama bio likvidiran nakon zarobljavanja. Ono što znamo, da je ovo bila na neki način ne jedna odsudna bitka 12. ili 13. maja, već pored nje i čitav niz manjih sukoba. Ravnogorskih grupa koje su se po naređenju generala Mihajlovića osule u gerilu i koje su pokušavale da se probiju preko Drine i u Srbiju. Dakle, niz manjih borbi, to je važno da kažemo, koji sledi nakon toga sve negde do kraja maja 1945. I pored toga da je to, mogli bi reći, i oficirska bitka Ravnogorskog pokreta. Kao što je Drinska bitka iz 1914. za srpsku vojsku, ova bitka na Zelengori iz 1945. je u stvari oficirska bitka Ravnogorskog pokreta. Šta to znači? To znači da se procenjuje prema komunističkim izvorima takođe da je negde oko 300 oficira i starešina nastradalo u tih 2 nedelje. To je bio, dakle, udar ne samo
na brojno stanje Ravnogoraca, ne samo čak ni na njihov starešinski kadar, već donekle i na srpsku elitu iz predratnog perioda. 300 oficira, starešina ubiti za 2 nedelje, to su zaista bili ogromni nenadoknadivi gubici. Znamo za svega sudbinu nekolicine komandanata korpusa, ostali se i dan danas vode kao nestali, to je prosto bila neka odluka komunista da se poginuli na Zelengori u Bosni vode kao nestali, tako nešto je saopšteno i njihovim porodicama i to je posebna tema na koji način su tu porodice obmanjivane da su se oni našli u emigraciji i tako dalje. Ali ovde znamo da je jedan broj njih nastradao, bar su savremenici zabeležili neke od sudbina. Recimo, zna se da je komand prvog šumadijskog korpusa, kapetan Marko Muzikrević, preživeo Zelengoru i da se od takozvanog povratnog tifusa razboleo i umro negde na severu Hercegovine, nedaleko od poprišta borbe. Znamo da je oko 20. maja na lokaciji koja se, čini mi se, zove Godjelji ili tako nekako, da je na toj lokaciji nastradao major Miodrag Palošević iz vrhovne komande, da je bio sa grupom svojih boraca koja je tu čitava nastradala, Jelena Đorić, Ravnogorka koja se tada nalazila u toj grupi, posvedočila je da je ona i Paloševiću i nekima od oficira odsekla bradu, da ih komunisti ne bi lako identifikovali i skrnavili njihove posmrtne ostatke. Dakle, pored njih zna se za Milijana Jovanovića, bivšeg komandanta Jastrebačkog korpusa, Stanimira Vasića, komandanta Mačvanskog korpusa. Oni su takođe oko 20. maja ginuli tu na obalama Drine sa svojim grupama, pokušavajući da se probiju u Srbiju. Slično tome i komandant šumadijske grupe korpusa, pukovnik Dušan Duja Smiljanić, u jednom opisanom događaju, tragično, suočavajući se do poslednjih atoma snage sa komunističkim snagama, ubijeni njihovim bacačima. Tragično, posebno su tragične sudbine majora Svetislava Trifkovića, komandanta Avalskog korpusa, majora Neška Nedića, komandanta Valjevskog korpusa. Trifković je bio ranjen u jednom sukobu u selu Popovi, po iskazima nekih svedoka, poslednjim snagama poljubio je ratnu zastavu Avalskog korpusa, zastavu 18. pešadijskog puka iz Prvog svetskog rata i pucao sebi u slepočnicu. Slično tome, na jedan antički način nastradao je i Neško Nedić, sa kojim se tada nalazila trudna verenica, njegov rođeni brat i nekoliko braća iz familije koji su ga nosili ranjenog, bio ranjen u obe noge i kad ih je komunistička poterna jedinica negde u reonu Uloga sustigla, on je, da bi se drugi spasili, izvršio samoubistvo, prosto naterao svoje da ga ostave, izvršio samoubistvo. Do danas mu se ne znaju posmrtni ostaci, njegova verenica, supruga je preživela rat i čini mi se već iduće godine donela na svet Neškovog sina, jedinca, da bar na taj način, uspomena na jednog takvog i harizmatičnog i hrabrog komandanta ne izbledi do onog momenta dok i istorija ne dovede i ne donese njegovu rehabilitaciju. Sada, pored svega toga, komunisti zarobljavaju veliki deo vojnika. Kažem, neki im se predaju, neke zarobljavaju. I nad njima vrše masovne egzekucije. Otprilike ovakav bio rezultat borbi na Zelengori i ovih prvih egzekucija nakon toga. Njega piše komandant trećeg korpusa, general Blažo Đurišić, i izveštava generalštab Jugoslovenske armije o tome kako je bitka okončana. Kaže, rezultat borbi od 29. aprila do 18. maja. Ubijeno, zarobljeno, uništeno 2235 četnika, među njima preko 300 viših i nižih oficira. Ubijeni su general Miša Trifunović, tu se misli na generala Miroslava Trifunovića, Božić, pukovnik Gaćeša, plijen, 359 mitraljeza, 33 bacača, 8 radiostanica, 355 konja i volova, stoke preko 600 grla i pušaka preko 4500. Veći broj oružja automatskog i pušaka uništen je na poprištu borbe po našim jedinicama, a i od samog neprijatelja koje je naročito automatsko oružje baca u rijeku Ljutu, Neretvu, Drinu i Sutjesku.
Isti izvor daje sljedeći zaključak: prema našoj procjeni od čitave četničke grupacije ostalo je živih nešto preko 1000 ljudi koji se razbijeni po grupicama kriju po Romaniji, Žepi, Jahorini, Zelengori, Vučevu. Poslednjih dana predavali su se našim jedinicama, kako vojnici, tako i niži i viši oficiri, svi su odavali izraz potpuno demoralisanih i iscrpljenih ljudi. U ovom i sličnim malobrojnim, ali ipak sačuvanim izveštajima komunističkih jedinica o bici na Zelengori, pojavljuju se različiti izrazi: uništeni, mrtvi, ubijeni, gde je jako teško razlikovati, pošto oni koriste te eufemizme, ko je zapravo ubijen u borbi, a ko je ubijen po zarobljavanju. Takođe, nedostatak građe, arhivske građe, primarnih istorijskih izvora i već pomenuti teški teren onemogućavaju rekonstrukciju u potpunosti, tako da govorimo samo o nekim nesumnjivo utvrđenim činjenicama šta se desilo sa tih nekoliko hiljada ravnogoraca koji su preživeli 13. maj 1945. Pre svega, zločin počinjen nad njima je prvi veliki zločin počinjen nakon Drugog svetskog rata u Evropi. To možda zvuči prejako, to se vrlo često upotrebljava zapravo za stradanje Bošnjaka 1995. godine, a podsjećamo da je rat u Evropi završen 9. maja 1945. godine, a da se streljanja nakon Zelengore dešavaju negde, masovna streljanja, od 15. maja pa do kraja maja, početka juna 1945. godine. Dakle, to je ratni zločin koji se desio u miru. To je prva važna stvar. Druga važna stvar, likvidacije su dešavala su se bez suđenja, bez odbrane, bez, čak vrlo često i bez isleđivanja, na licu mesta, pokazat će neki od dokumenta koje ćemo kasnije citirati. I takođe jedno od većih dilema i rekao bih duže vreme zabluda u našoj javnosti je da su taj zločin učinili pripadnici muslimanskih jedinica. Čak se u časopisu Pogledi, koji je prvi 1990. godine otvorio priču o stradanju na Zelengori u jami Ponor, o kojoj ćemo nešto više reći, otvorila priča o tome da je zločin počinila 16. muslimanska brigada, jedinica partizanska koja je definitivno postojala, bila na potpuno drugom delu zemlje na ratištu. Ovaj zločin počinile su snage 3. Sandžačke udarne proleterske brigade. 3. Sandžačka brigada je, interesantno, o koncu preživela uništenje na istom tom prostoru u bici na Sutjesci u maju 1943. U maju 1945. ona je popunjena drugim, svežim snagama, mobilizacijom u Srbiji, počinila ovaj zločin. Zločin nije imao nacionalnu, nego ideološku dimenziju. Komandant 3. korpusa bio je general Blažo Đuričić, Srbin. Komandant 37. divizije, koja je bila ključna za ove borbe 13. maja i narednih dana na ovom reonu, bio je Čedo Drulović, narodni heroj iz okoline Nove Varoši, takođe Srbin. Komandant 3. Sandžačke brigade bio je Jagoš Mirković, komesar Dušan Tomović, tako da je brigada, iako je nosila drugačiji regionalni prefiks, bila najvećim delom ispunjena Srbima i svojim ratnim putem popunjena mobilizacijom u južnoj Srbiji, negde u reonu Pirota i Vranjskog kraja, da tako kažem, i to su zapravo ljudi koji vrše likvidacije u maju i junu 1945. u širem reonu Zelengore. Ali ono što je takođe ključno da napomenemo je da taj zločin nije bio divlji, anarhičan, samovoljan, niti je njega izvršila 3. Sandžačka brigada po svom ubeđenju. Milovan Đilas je u svojim memoarima Revolucioni rat dao tumačenje da je za ovaj zločin direktno odgovoran Josip Broz Tito, da je po njegovoj usmenoj direktivi došlo do streljanja zarobljenika, kako i ovde na Zelengori, tako kasnije i u Sloveniji, i da je rekao, citiram, svršiš to jednom i zauvek, i da je na taj način eliminisano hiljade ratnih zarobljenika bez bilo kakvog ratnog prava i njegovog uvažavanja. Dakle, to su neke od ključnih činjenica sa kojima treba tumačiti zločine
na Zelengori. Sada, kažem da postoje fragmenti o tome šta se tačno dešavalo, da ti fragmenti govore otprilike sledeće. Navešću samo dve kratke depeše koje potvrđuju, dakle, ne govore nam o razmerama zločina, ali potvrđuju sa komunističke strane da je do zločina dolazilo. U izveštaju komande 3. Sandžačke brigade, 37. divizije od 18. maja 1945. navodi se da ona ima jako mali broj zarobljenih, tek nešto više od 300. Kaže, ovde navedeni broj kako zarobljenika, tako i mrtvih je sasvim mali, jer tačno je da je bilo i zarobljenika kao i mrtvih mnogo više, a koji nisu došli niti u štab brigade, niti u štab bataljona. A bilo je slučajeva da čak ni zarobljeni četnici nisu dolazili u ruke ni do komande čete, jer pohvatane bande su ubijane, klane i bacane u Drinu, o kojima se ništa ne zna. Takođe, u izveštaju iste brigade od 19. maja piše da je jugoslovenska vojska u otadžbini u poslednjim borbama sa njom imala 415 mrtvih i 372 zarobljena, koji su obično svi streljani, piše. Dakle, ovde se već govori o stotinama streljanih zarobljenika, vrlo eksplicitno. I premda nismo našli sličnih izveštaja, sigurno ih je moralo biti još, budući da se likvidacije zarobljenika nastavile i narednih dana. U prosto tim likvidacijama postavlja se jedno veliko pitanje koje potvrđuje da su bile masovne. Čedo Drulović, dakle, narodni heroj, komand 37. divizije, opisuje ovako bitku na Zelengori. Na prostoriji Sutjeska, Goražde, Foča, Glasinac, Kalivnik, Zelengora, jedinice 37. divizije su od 10. do 20. maja vodile borbu protiv glavne četničke grupacije i ubile i zarobile oko 2700 četnika i njihovih starešina. Razbijena je grupacija od oko 10.000 četnika. Ostatke te grupacije uništavaju kasnije KNO i Narodna milicija. Opet vidite taj eufemizam uništavao. Dakle, ako je od 10.000 ravnogoraca tokom borbi ubijeno njih 2700, postavlja se pitanje kakva je bila sudbina njih preko 7.000 i na koji način i u kom obimu su ih komunističke snage uništavale. General Drulović o tome nije izjašnjavao. Takođe imamo nekoliko depeša komunikacije 3. Sandžačke brigade i 37. divizije od 30. maja do 2. juna 1945. gde kaže sve zarobljenike ukoliko ih imate i ukoliko ih bude likvidirajte, prikupite od njih podatke, ali se kasnije povlači ovo naređenje i formira se logor za zarobljenike u Foči, sabirni centar. Odatle, nakon trijaže, neki su ubijani u Foči, neki upućivani u Sarajevo i u Sarajevu je bilo likvidacija i usput i u samom Sarajevu na prostoru nekadašnje kasarne kralja Aleksandra, a neki jedan manji broj mobilisanih za koje se utvrdilo su bili manjeg staža u ravnogorskom pokretu, ideološki neizgrađeni, bili su i pušteni na slobodu. Ali ključno mesto likvidacije je zapravo jama Ponor u selu Budanj. Tu je krajem maja i početkom juna 1945. ubijen najveći broj ljudi. Mi imamo do sada obeleženi i masovne grobnice u Dobrom Polju, Mosorovićima, Trebičini, Vrbnici, čitav, dakle, niz gde je ubijeno po 10, 20, 30 ljudi, nalažene su takve masovne grobnice. Ali ovo u selu Ponor, u selu Budanj, u jami Ponor, je zapravo ključna, jer je tu počinjeno ubistvo po nekim najnižim procenama nekoliko stotina ljudi, a po drugima i nekoliko hiljada ljudi. Naime, to je bilo rudarsko okno, po iskustvu iz Slovenije viđeno vrlo povoljno za likvidacije, eliminacije i prikrivanje grobnih mesta klasnih i političkih neprijatelja komunista i tu je došlo do velikog masovnog streljanja zarobljenika, o kome pak takođe nedostaju arhivski izvori. Nema crkvenih knjiga, nema sačuvanih pisanih instrukcija, sve je ostalo samo u ponekom izbledelom sećanju savremenika, neka od njih ćemo samo citirati. Nikola Knežević, jedan od nekadašnjih boraca 3. proletarske brigade, kazao je o jami Ponor sledeće.
pred jamu, kasnije sam čuo da se zvala Ponor, su dovođeni neke grupe i po danu, a noću su se čuli pucnji. To je bilo sasvim blizu našeg položaja. Još jednom sam naišao pored jame, nekih 50 šajkača je bilo oko te rupe, a zamisli koliko je sa šajkačama moglo dolje da ode. Kamenje okolo je bilo krvavo. Kud god kreneš oko bučvara, čukara, vidiš samo leševe. Leto već, miris leševa. To je tako da samo bežiš iz tih šuma, samo da nisi tu. Takođe, fočanski sveštenik u vreme rata 1941-1945. Novak Stanović opisivao ovo mesto i saglasan je sa drugim svedocima oko nenadano brutalnog, jezivog prizora koji je zatekao. Kaže, u Miljevini je bila jedna jama u koju su bacali dosta četnika, zove se Ponornica ili Ponor. Nalazi se tik pored puta i prošao sam pored nje odmah posle 20. maja. Okolo je sve bilo krvavo, a iz bezdana su se čuli jauci. Jedno sam posle u nju bacio kamen, dugo je trebalo da udari o dno. Ta jama je neispitana i drina je bila puna leševa, dugo su plovili, niko ih nije uklanjao. Tako je bilo i 2. jula kad sam je poslednji put prešao, po vodi su se lelujele čitave lese povezanih leševa. Deca su se bila navikla na leševe, pa su ih kukama dovlačila do obale. Iskaz je dopunio i podatkom da su likvidacije pored Ponora vršeni na drugim lokacijama. Prolazeći kroz šumu, nailazio sam na pobacane gomile šajkača, bluza, praznih novčanika, češljeva, svuda se osjećao zadah leševa u raspadanju i čudi me kako nije izbila epidemija. Tu bi u najkraćem bila ilustracija toga što se dešavalo u jami Ponor. Dakle, ljudi su bili prikupljani, dovođeni na tu lokaciju, zarobljenici i streljani u grupama, neki čak kažu i živi bacani u nju. Do danas ta lokacija nije ispitana i 80. godina, negde kad je komunizam već bio na izdisaju, iz obližnjih rudnika mrkog uglja, nekoliko stotina šlepera nasulo je jalovinu iz uglja i potpuno izmenilo konfiguraciju ne samo ulaza u rudarsko okno, nego čitavog tog terena od kog je nastalo čitavo jedno brdo od te jalovine. S druge strane, put Foča-Sarajevo jednim delom kod tunela prolazi kod izlaza iz te jame, gde teče reka Bistrica i možda bi s te strane bili su činjeni pokušaji, ali bez nekog većeg angažovanja, to je nemoguće, dakle, s te strane možda moguće iz izlaza ući prema jami i doći do posmrtnih ostataka ovih ljudi. Podsećamo ili nekako zaključujemo da je ta jama Ponor u selu Budanj na teritoriji Miljevine najveća masovna grobnica na teritoriji Bosne i Hercegovine u čitavom 20. veku, koja do današnjeg dana nije otvorena, ispitana i gde leže posmrtni ostaci žrtava najvećeg ratnog zločina s kraja, odnosno posle završetka Drugog svetskog rata u Evropi. Sticajem okolnosti, sve te masovne grobnice ostale su danas na teritoriji Republike Srpske, nijedna u Muslimansko-Hrvatskoj federaciji, nijedna veća, tako da odgovornost za njihovo istraživanje leži i na današnjoj generaciji. U tim jamama nalaze se i neki od sveštenomučenika Srpske pravoslavne crkve, ekshumirani recimo Budimir Sokolović, Budimir Dobrunski, koji je proglašen za sveštenomučenika, dakle uvršten u red svetitelja. Tu negde leži Jovan Rapajić, jedan od duhovnih sinova, intelektualnih i duhovnih naslednika vladike Nikolaja Velimirovića, Mihajlo Đusić, takođe urednik misionara, veliki intelektualci, veliki duhovnici 20. veka koji se danas praznuju, slave kao sveti. Dokle god njihove mošti i posmrtni ostaci poslednjih boraca Kraljevske jugoslovenske vojske u otadžbini budu ležali po ovim jamama nedostojno obeleženi, ne možemo da se nadamo, ubeđen sam, bilo kakvoj duhovnoj katarzi. Zato je negde, mislim, važno podsećati na ove događaje, govoriti o ovom zločinu, širiti dalje ovu priču i istraživati ga nekako podrobnije, sve do onog trenutka dok se i te jame ne otvore. A kako je proročki takođe jedan od sveštenomučenika Dragoslav Obućina iz Kraljeva rekao u poslednjem pismu svojoj porodici, teku vode i otkriće i moj grob. Nadamo se da neće proteći mnogo vode pa da se otvore i ovi grobovi poslednje ravnogorske kolone iz maja 1945. godine.